Yes, umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha. Nshuti bakunzi bakundwa, muryango mugari Rwanda Media Group Please nongeye kubasuza, nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhereremo. Twongeye kugaruka ku muyoboro wacu rwose mu minsi itambutse wari ufite ibibazo, gusa ibyo bibazo byamaze kuba byakemuka. Nongera mbaha ikaze, ni David mwenye kitu kabisa, twongera tubana gatanu ku kandi kabisa ku makuru akomeza kugenda atambuka mu bice bigiye bitandukanye byimaze yo muri aka karere akibiyaga bigari. Ndagarutse rero ngarukanye amakuru akomeye cyane, ariko badi mbere yuko ninja muri aya makuru reka mbanze mbasabe kuzamura subscribe zanyu ku batarazizamura, mbasabe gusharinga, gukomantinga kugira ngo dukomeze twagure umuyoboro mugari Rwanda Media Group Please. Rero twihuse cyane turahera ku makuru akomeye cyane, turahera ku mafaranga agera ku bihumbi 200 by'idolari byahawe igisirikare cya Wazalendo ngo bakurikire igisirikare cya Joseph Kabila. Nyamara aya mafaranga nuko ibyayo rwose byaje kujya ku mugaragaro. Wazalendo Semusinyi Nyamuna yaje kuvuga ati nibishoboka ati jamais. Ndaje tugende tubigarukaho gatanu ku kandi kabisa, twimatatura gake Nyamuna tuyava imuzi n'umuzingo. Turaza kunyarukira ku rugamba rwimukiye mu gace Kapinga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nyamuna ati ni tombe ku barwanyi ba AFC M23 ndetse n'igisirikare cya Wazalendo gerereye muri aka gace. Ati amakamyo agera kuri 7 ahetse intwaro abarwanyi ba AFC M23 nuko bamaze kwinjira ku rugamba mu gice cya Pinga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ndaje tugende tubyinjiramo gatanu ku kandi kabisa, twimatatura dukubitira ikinyoma ahagaragara. Turaza kunyarukira ku makuru akomeye cyane, aho rwose umwopoza w'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi Martin Fayulu yagize icyo atangaza ku bikorwa byakozwe na Joseph Kabila. Ibikorwa Martin Fayulu yatangaje ati ni ibikorwa by'ubujiji ndetse bishyira igihugu cya RDC mu kaga. Ndaje tugende tubyinjiramo gatanu ku kandi kabisa, twimatatura. Ndagira ngo muzamure subscribe zanyu, musharinge, mu commenting. Nyamuna dukomeze kugenda twimatatura gake. Ati ingabo za guverinoma y'u Burundi ndetse n'ingabo za Wazalendo ngo biravugwa yuko zaba zamaze kubona diploma militaire yamaze kuba yakwemezwa ko igiye guturuka mu gihugu cya Tanzania. Tujye kugenda twimatatura Nyamuna hano kuri Rwanda Media Group Plus. Ni umuyoboro mugari, ni umuyoboro twubakiye amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari ndetse no hakurya yako. Nkuko rero nabibijeje ngewe David mwenye kitu, tugomba kubana rwose gatanu ku kandi. Ariko hagati aho reka mbaze mbasuze rwose, dore twari dukumburanye Bataramo. Abataramo muhereye mu gihugu cya Uganda, ndagira ngo amuzamure amadarapo yanyu muri comment. Nyamuna Abataramo muherereye mu gace ka Kirundo. Nyamuna Kirundo, Abataramo muhereye mu Kirundo, ndagira ngo muzamure utudarapo twanyu muri comment. Nyamuna munyereke ko turi kumwe gatanu ku kandi mu gihugu cy'u Burundi, mu mujyi Bujumbura. Muri hehe Abataramo muhereye mu gihugu cy'u Rwanda, byimaze yo mu mujyi wa Kigali. Muri hehe muzamure idarapo ryanyu muri comment. Abataramo muherere Congo Brazzaville, ndabizi ko tubana gatanu ku kandi, ndagira ngo muzamure utudarapo twanyu muri comment. Tanzania, RDC namwe nuko, niwerereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byimaze mbaze nsuhuza Umutaramo abazina wangerereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ujye umbwira ati turabakurikira gatanu ku kandi. Mutere Yambo Nyamuna, Abataramo muherereye ku mugabane w'i Burayi, United Kingdom. Nyamuna ndabashimye kandi nongeye kubabwira ati mutere udutebe twongere twibanire, dore nicyo gihe cy'amakuru ngo twongere twimatature. Sasa rero twihuse cyane turera ku makuru akomeye cyane, ni amakuru tugiye kubanza kugenda tuyagendamo gake Nyamuna, dore ko rwose aya makuru abakomeye cyane. Turahera ku makuru yatugezeho mu masaha atambutse avuga yuko
uyu nguyu wahoze ari perezida w'igihugu cya RDC Joseph Kabanga Kabila ubwo yashukishije igisirikare cya FARDC amafaranga bakagambana ibice bigiye bitandukanye magingo aya igisirikare cya FCM 23 kigaruriye ibyo bice kubera ubugambanyi bukomeye bw'igisirikare cya FARDC kubw'amafaranga cyahabwaga. Rero Joseph Kabanga Kabila yaje kugerageza icyo gikorwa, aha amafaranga agera ku bihumbi 200 by'idolari. Aya ni amafaranga menshi nyamuna, ibihumbi 200 by'idolari yabifashe abiterera inyoni abihereza Wazalendo CMC, irangije nayimwereka igihandure iramubwira iti ntago turi FARDC twebwe, aya mafaranga yawe turayafata, nitumara kuyafata kandi nituri bukuyoboke, asigaye aya mafaranga yawe twanayari. Ibi ni ibikorwa byakozwe na Wazalendo. Aya ni amafaranga yahawe Wazalendo yari iherereye muri Sud Kivu. Wazalendo mu byishimo byinshi aya mafaranga yafashe yereka abaturage, irababwira ati murebe neza amafaranga duhawe n'uwahoze ari perezida w'igihugu cya RDC ngo kugira ngo tugambanire igihugu twese kitubyara cya RDC, asigaye ngo tuyoboke AFCM 23. Ati aya mafaranga icyo tugiye kuyakorera turayajya, asigaye twange no kumuyoboka. CMC Wazalendo, iki ni icyitonderwa kuri Joseph Kabanga Kabila. FARDC yayikorera ibyo ashaka kuko ni igisirikare yasize ku butegetsi kandi yari yaraforomye uko gishaka, ariko ibyo yakoze muri FARDC ntago yabikora muri CMC Wazalendo. Iki gisirikare cya Wazalendo mu magingo aya ni igisirikare uwitwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi Puto Munyangane yamaze gusobanukirwa ko ari cyo gisirikare kiri guhanganira gushaka kubohora igihugu cya RDC. Rero CMC Wazalendo yaje kuba yakora ibyo ngibyo rwose, imwereka igihandura amafaranga irayafata, irayarya, asigaye niyanamukurikira nyamuna. Ni igihombo gikomeye kuri AFCM 23 gutakaza ibihumbi 200 by'idolari. Ni amafaranga menshi cyane nyamuna, mutayumva gutyo ibihumbi 200 by'idolari icyo wayaguramo cyangwa konti wayabitsaho ni konti nini cyane nyamuna. Twihuse cyane rero, reka tunyarukire ku magambo yatangajwe na Martin Fayulu, numwe mu bataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Gusa magingo aya nuko politike yaje kuba yabahuza y'igihugu kimwe. Uyu mugabo yavuze amagambo akomeye cyane, yatangaje amagambo buri muntu wese uharanira uburenganzira bw'igihugu cya RDC ndetse no kubohora igihugu cya RDC niyo magambo yakabaye kuba ari gutangaza magingo aya. Ati Joseph Kabanga Kabila afatanyije n'igisirikare cya AFCM 23 bagamije kugurisha igihugu mu mahanga. Ati rwose ntabwo ibi byagakwiye ko twebwe abakongomani ubwacu dukwiye gufata igihugu tukagihereza abanyamahanga, nyamara twagakwiye kucyubakira ku mbaraga zacu nk'abakongomani. Aya ni amagambo akomeye cyane yatangajwe n'uyu nguyu Martin Fayulu, utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ati igihugu cya RDC kizubakwa n'abakongomani, ntabwo kizubakwa n'abanyamahanga nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Yanenze cyane byimazeyo Joseph Kabanga Kabila wihuje n'ihuriro AFCM 23, inyeshyamba zikorera mu burasirazuba bwa RDC. Izi nyeshyamba zishinzwe kuba zikorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda ndetse Kenya. Ni ibihugu bigera kuri 12 bishinzwe kuba bikorana n'izi nyeshyamba za AFCM 23. Twihuse cyane rero, reka turenge aya magambo. Aya ni amagambo akomeye cyane buri mwene gihugu wa RDC yakabaye kuba yubakiraho, avuga ati reka duharanire kurinda ubusugire bw'igihugu cya RDC, reka duharanire ko igihugu cya RDC gitera imbere. Rero na utanenga bimwe mu bikorwa bikomeje gukorwa n'uyu mugabo wahoze ari perezida w'igihugu cya RDC Joseph Kabanga Kabila ku bikorwa akomeje kugenda akora yifatanyije n'ihuriro AFCM 23. Reka twihute cyane.
hari amwe mu mafoto yagiye atugeraho rwose tutari twiteze ko AFC M23 yaba igiye kugaba ibitero ku mujyi wa Pinga. Namwe mu mafoto yagiye atugeraho aho amakamyo agera kuri 7 yinjiye mu gice cya Pinga aho ngaho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nyamuna, ngo aho bivugwa yuko AFC M23 yitegura kugaba ibitero karundura, ibitero simusiga kuri uyu mujyi wa Pinga. Uyu ni umujyi urimo ingabo za Wazalendo magingo ya ndetse n'igisirikare cya FARDC, abasirikare bake ndetse n'igisirikare cya SMC Wazalendo. Rero nuko AFC M23 n'abafatanya abikorwa babo ngo biteguye kugaba ibitero kuri uyu mujyi wa Pinga. Abaturage bo bakomeje kugenda batangaza ko ngo bafite ubwoba bukomeye cyane ku byaba bigiye gukorerwa muri uyu mujyi wa Pinga. Ni mu gihe bamwe mu baturage batangiye kuzinga utwangushye avuga ati reka duhunge kare, turabona AFC M23 ibikorwa byayo bishobora kuba bigiye kuza hano mu mujyi wa Pinga. Reka mbashimire, ariko mbere yuko ngenda by the way reka mbanze mbibutse uko twahujwe hano n'urukundo rwo gukunda amakuru tubagezaho namwe, kandi turabakunda kandi turabishimiye. Ariko hari ikintu kimwe ngira ngo mbabwire, aya makuru tubagezaho duhuramo na riske nyinshi, imiyoboro igasibwa, imiyoboro imwe n'imwe ikagenda igira ibibazo. Rero ndegera mbabwira ati mu gihe umuyoboro ugize ikibazo cyangwa uhuye n'ikibazo, mujye mwihangana dukomezanye ku wundi muyoboro mushyashya twaba tubashyiriyeho, kuko ni umuyoboro tugomba kugenda tubagezaho amakuru uko yatugezeho nyamuna. Ntago tuba tuje hano wenda kugira ngo tumanipire inkuru, tubagezaho amakuru yatugezeho. Rero icyo cyari ikintu nagira ngo twese tubane neza kandi tubane twishimiranye ku rukundo n'ubufatanye hagati yacu namwe. Mwebwe mwahisemo gukora subscribe, ndishimira ko mwari mwifuje kugira ngo mubane natwe umuryango mugari Rwanda Media Group Plus, kuba twabanye ku muyoboro wa mbere wasibwe wa Rwanda Media Group. Magingo ya tukaba tukiri kumwe kuri uyu nguyu. Hari icyatumye uriya muyoboro ugenda mukaza kuri uyu nguyu. Rero icyo cyatumye muza kuri uyu, mureke tukomeze tuwubake, kandi n'uyu nguyu nugira ikibazo tuzafatanye n'undi, ariko dukomezanye tukomeze tugirane urukundo bufatanye, ndetse nta kintu tutazageraho turi kumwe twese. Reka mbashimire rero, reka mbifurize kugumya kugubwa neza, reka mbasabire amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kubana namwe, kandi mukomeze muhaye muronke, mukomeze kugubwa neza. Turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025, turi mu mugoroba wo kuwa kabiri. Ndakeka ku ngengabihe hano mu Rwanda turi kuwa kabiri mu mugoroba. Nawe aho uri hose bitewe n'ingengabihe yawe, reka mwifurize kugumya kugubwa neza bitewe n'ingengabihe y'ahantu uri.